laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Ilahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Thumma as-salatu was-salam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam الذي دعا إلى الله سبحانه وتعالى وبشره الله سبحانه وتعالى بأن جعله خير نبي وجعل أمته أفضل ونصلي ونسلم على هذا النبي البشير الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين وعلى آله وأهل بيته الطاهرين وأمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وكل من نهج إلى طريقه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، قبل كل شيء أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. معاشر المسلمين، إخوتي وأحبائي، فإن موضوعنا اليوم كذلك، حيث اخترنا أن يكون موضوعا التي تتمشى مع أحوالنا ومع زماننا، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فكم من المسلمين اليوم يخوضون فيما لا يعنيهم ويقولون ما لا يعنيهم ويشهدون بما ليس لهم بعلم ويبذلون أموالا ما لا يدخل لهم سعادة ولا ثمرة ولا شيئا في هذه الدنيا ولا فيما بعد هذه الدنيا وهي الآخرة. فحري بالمؤمن أن يعرف كل المعرفة على أن الفائز في هذه الدنيا هو الذي ترك ما لا يعنيه والتزم فيما أمره الله سبحانه وتعالى. فإن وسعنا الوقت سيكون الموضوع على هذا، ونسأل الله جل وعلا أن نكون موفقين بإلقاء ما يسمع تسعدونني وإياكم، وأن يجعلنا كذلك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين. أيها الإخوة الأحباء، سبجوا الحمد لله رب العالمين. Ide yetta mo kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala, on haanuɗo yettede, o yettuɗo hoore mum ko adi yettoɓe mo yettude mo. On mo annduɗa ko fardu samad, lam yalid wa lam yulad, ko bajjo seniɗo, o jibinali o jibinaka. Hananali mo nde o heɓata ɓiɗɗo, hananali mo nde o heɓata wondiɗɗo, hananali mo nde heɓata ballo. Kanko noon doole makko ɗen ko ɗe mutlak, ala ka ɗe hatti. Giiɗe makko ɗen ko yiyata ko goɗɗum ngo wawali kalude mo ha o wawa ronkude yiɗe koni ɓawa ɗum non kon. La sama'u yamna'uhu li yara sama'in akhar. Hina kammu ko woni ko haɗata mo diyo yiwgo yakammo. Wala ardun bi ardin. Hina leydi ko kañum kadi woni ko haɗata mo diyo yiw ko nde seygo nde leydi ɗi aɓirndi. Ɗum woni gite makko wa ali wa gite men enen bani Adama.
tawata ko mi renti ko woni ka nder juulirde ɗo kon amma ko woni ka yaasi kon mi renta kono kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo renti ko woni ka kammuri ko himo andi ko woni ka nder ka hoore leydi ɗo ko himo andi ko woni hakkude leydi e kammungu himo renti ko woni ka nder leydi ga kon kadi himo renti ko woni ka nder baharu ko himo andi fi ɗum ton fof liƴƴi ɗin e ɗuɗugol ton himo andi ko ɗi jenu himo andi ko ɗi faala himo andi sanga tuma ɗi weela ɗiɗo non fof e enen fof e malaikaɓe ɓen fof e jinnaji ɗi fof en fof en fewtita jomiraɗo subhanahu wa ta'ala nde wotere wiyen Allah meɗen faala hunde kaari Allah subhanahu wa ta'ala nana fof nde wotere o anda fof mo kala ko honto wooli o hokkora ko kala kadi ko hande e muɗum kon e ko tawata hino yaadi e gurdam muɗum ɗan kon oɗo ko woni bajjo seniɗo ko woni Allah subhanahu wa ta'ala oɗo noon ko woni neluɗo nelaɗo meɗen kadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam arsalahu rahma hudatan mubtada ko yurmede Allah subhanahu wa ta'ala neliri nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam sabu subagol oɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e dow banil bashar e dow yimɓe ɓe anndunoɗa wondema hari na l'islam wonno haaju muɗum e nder jasira mo anndunoɗa hari ko majje wonno ko suddi ɗum e nder jasira mo anndunoɗa hari ko tooñi wuuri ko riba wuuri Allah subhanahu wa ta'ala yaltini nder ɗon nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam warta tawi ko ɓuri majjude ko majji ko fof hari ko hawtiɓe yimɓe ɗo rewaynoɓe sanam rewa piiji fof wiya ko ɗum ɗo woni Allah Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗon sorti oɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o nelimo ila bani lbashar wal jin o nelimo e bani adam e jinnaji ɗi tawi ko enen ɗo woni ko nela muɗum e dendagal tagorde ko woni hoore ɗo ko fof ko o rahma ko yurmede wonande ɗum ɗo fof kono tawi ko e nder ko ko nelaɗo fimum fof enen e ko taga ɗo ko fof woni ko wari leydi ɗo ko mari conséquence en probléme ji ɗin jugement mum ñawoyede lande ko honɗum waɗi ko honɗum yoɓinoɗa ko honɗum gollunoɗa tawi ko mari ɗum ɗo ko o sinfuɗoɗi ɗi ko jinna e bani adama ko enen ɗo tawata daroto yeeso Allah subhanahu wa ta'ala kadi lande kañum kadi ko honɗum wanno ko ɗum waɗi seydna Omar ɓe wi ko aade marnoɗo hakkille mo joƴi kono ko gonno seydna Omar aɗana fi l'islam hay ko joginoɗo anniye kañum kadi ɓurnoɗo bonde anniye sabu anniye mo joginowo ko yohu kon waɗo e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi o ɓuttinana arabu ɓen e ko nelaɗo woni noddude ko ɗum wonno anniye makko ko ɗum yaltunomo ka suudu kono Allah subhanahu wa ta'ala hino fewna neɗɗo sanga o faala eno faalira ka laawol ɗo e hotode ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o fotti e goto on innimo o holto fokkutuɗa Umar ange ka kafama ɓe andi Umar ɓe andi ko moni Umar o wi miɗo fokkiti fottinawigol on soñja hino woni e nder ndi leydi Makka ɗo goɗɗo hino waɗi ko hino soñjaw himo sendidiri hakkude nene e ɓiɗɗo himo sendidiri hakkude patron e maccuɗo on himo wi kanko fof hino fota woko omi faala on sendude bone muɗum o wimo Umar hande yahta toon yehi ka bandirama to Fatimata ibn al-Khattab yehu ka on taw sabu on kañum kadi naati jaɓiye konko mo fokkutuɗa ka muɗum on ko on andi kon o jaɓino ɗum yehi ka on taw seydna Omar o sansi direction o yaari ka bandirawo makko on tawi oɗo bandirawo makko e moodi mum jaɓino Allah subhanahu wa ta'ala hino janga e Qur'an hino janga ko joli e suratu Taha hiɓe mari karamokojo jannowoɓe nde ɓe nani no hiɗe teppe Umar ɓe bandirawo makko inni o ha moodi makko o wi o ko wona neɓa ma yama ko Umar ni sabu himo andi bandirawo makko mo andi bandirawo makko mo andi Umar yaadu muɗum ɗum Umar naati o landimo o wi ko honɗum woni ka juuɗe mum ko honɗum mi dañi ɗo mununo ɗo ko honɗum woni koye ɗon janga ɗo o wi addu mi yiya seydna Umar e bandirawo makko o wi a wawata yiide ɗum sabu nanon a laaɓat o naaɗi o bantimo bandirawo makko o yani to e nder qissaji ko filla ƴiiƴa yalti ka lowru makko batte ko bantimo ko hotonuru ɗum bammini lowru ndu ɗum woni riqqatan ala kalbe Umar ɗum woni sabu yurmede naati e ɓernde seydna Umar o
o yurma kadi o nesi kadi ko bantani bandirawo makko o ɓay on immi ko inni wo haysi a wara e langa wata yiide ɗum ɗo senatuma laaɓuɗa o wi ko honno no mi laaɓirta wo a yaha lottoɗa longal ɓe tinnini mon lo lottorta o yehi o looti o ari kono yewtere men nde hina ɗo woni kono ala kulli haal ɓay o ari ɓe holli mo nderi ɗi ɓe jannganimo o yii koni ton gon moƴƴere koni deftere allah nde kulol allah fonde muɗum ɗum naati e ɓernde umar o landino ko honto ɗum heɓoto ɓe yeetimo wondema nela sa sallam ino ka daari arkam ibne arkam ko ton o woni tanno umar immi yehi nde sahabaɓen hayno umar no ara e ñaande muɗum e doole muɗum ɓe inni haray o ardi e bone bawwaɗo darinoɓe ɓen ka dambuga nela sa sallam ɓe inni nelaɗo ko woni arde ɗo ko umar nelaɗo maɓe da o wiyata kon accide mo naata o naati nelaɗo sala sallam ɓay o hewti allah hino hokki nelaɗo sallam ko wiyete ko roɓe gulol ɗeƴƴere hayno mo ɗum wula imo hokkimo doole o nangi daande dolle ki sayno umar ne sayno umar no faalo joɗade kono nelaɗo joɗɗinimo o wimo ama hana laka ya umar hananalima hewtanalima ha joni an taslama nde gomɗi tan onni jiitu li ajli hada ya rasulallah ko sabu ɗum addila o winni ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulallah wa kabbara rasulullah wa kabbara almuslimun nelan sa sallam habbiri julɓe wonno ɓawɗe men kadi habbiri ka nder suudu ɓe wi umar naatika l' islam allah sabbinini dina kan sayidna umar tawi seeɗaɗo nelaɗo sallah sallam hino torotono allah aɗone ñande yo allah subahana taala teddinir islam o sabu umaruɓe ɗiɗo umar bun khattab kañum e goɗɗo no wiye umar bun hisham umar bun khattab on ɗo wonno sayidna umar oɗo kañum e abu jahal o wonno umaru jogo o wi o allah subahana taala teddinirima o allah subahana taala jaabinanima du'a momi wonno torade ɗe balɗe ɗo sabu ɗum o naati haray ko woni umar o ko fokkutuno ko waɗoygol ɗum ɗo kono allah subahana taala yettimo naadimo ko nder dina l' islam haray kon woni yewt balɗe yewtude oɗo ko bone o jogino kono allah subahana taala yettirimo ɗo haray neɗɗo o moƴƴugol makko ngo ɓe wi ko nde tawata l'islam makko nde moƴƴata ko nde o accata hunde nde ala e lawol makko ko tawata sa woli a windantake baraje sa acci a windantake bakkatu ɓenni julɗo o ko ya wonu woɗɗitiɗo ɗum ɗo sabu ɗum ɗoni hoggo golle moƴƴa ɗe ɗuwanne rasulallahmaji min husni islamul mar'i tarkuhu ma la yani no jeeya e moƴƴugol l'islamu neɗɗo on julɗo o accugol ko ala e lawol ma ko tawɗa sa naaji jawdi ma muɗum ɗo ko addanayi ma ko lorra ina nafa woni e muɗum terto ko tawɗa sa wowli a windantake baraji sa acci alanetake hanno wowla tertoɗa gollal ngal gollata tawata mara baraji e muɗum sa acci kadi alanetake ko hanno golla ɓe wiya pottito ngal ɗo wosi a woni e ngol ɗo hokko haray woni neɗɗo julɗo ko wiyete kon julɗo tedduɗo ko ɗum waɗi haray yewtere nden ko ɗo woni yiilade hande noon e oɗo zaman ka fewndi ɗo ko ɗum woni golle julɓe ɓe ko so mimi tawino yewtere ɗo haysi mi anda ko honto fuɗɗora mi anda honto iwɗa mi anda ko honto fokkita ko min kam miɗo arde mi tokko ɗo mi tokkiki kam mi tawi on ɗo woni ko gonga wona gonga mi ala tufude mi fof ko ɗen ɗo yewte tele allah subahana wa taala wi wondema ma yalfisu min qawlin illa ladayhi raqibun atid neɗɗo wolata konngol si wona hino ɗon tumbiɓe ɗiɗo oyano wiye raqiɓeɗo wi atid wi o eno ka ñaamo eno ka nano kala ko wowluɗa windete woni allah windantama koko miijiɗa ko kono ko wowluɗa ko windete joni no taw waɗa neɗa wowla ko wonɗa wolde ko miɗa andi ko wonɗa wolde ko iɗa mari dalil muɗum ko wonɗa seedinede koyo taw iɗa mari gonga mum iɗa andi ko woni on woni muɗum si seediɗa kono mi waɗima seede a anda fof ko woni toon mi jaɓi a hokki hoorema e probléme sabu noon si probléme on ko ɓeeɗa ƴettu wonno an wiiɗo a jaɓi seede o kadi a heeɓi o probléme a tawtiɓe nder ɗo sabu noon a seedite ko amarana gandal e muɗum allah wiye ɓer menen e ɗengal ngal e tere ɗen fof ko laɗitite ɗum la takfu ma laysa laka bihi ilm wata dara ko alana gandal e muɗum wi'a ko mi woni seede ma ko mi woni tawaɗo ma ko ni woniri ma kaari no mari gonga ma kaari mara gongal ɓayya andano woya bottito ɗo ko ɗo wiyete julɗo
ɓe wi hande yahata toon yehu ko Allah subhanahu wa taala windanayma baraji to kawata sa wowli konngol gotol ko buy wona windede nde nelaɗo sallah sallam gorko moƴƴo kan arno tawi goɗɗo yono janto inde Allah leereji cuutuɗi ɗum o wiya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar o inni wo gila fuɗɗiɗa waɗɗa ɗum gila fuɗɗiɗa ɗum woni ɗo gel wo ɓuri leerde ɗiɗmiɗo jooɗi ɗo gila kaw junno subaka ha nangue fuɗɗi hange to woyi mo jantade inde Allah o inni wo nelaɗo sa sallam a wi min mi nanino nelaɗo sa sallam no maka konguɗi ne toon seeɗaji sa wowli ngol ɗo hino ɓuri ko jottoɗa ɗo ñallal ngal kon fo tawa wi baraji muɗum ɓuri ko wannoɗa ɗo ñallal ngal kon fo womi ko ngol mi tawi wowde wo ko on woni ngol konngol womi mi wiino subhanallahi wa bihamdi adada halqi wa rida nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimati wo sabu ngol konngol ɗo se ndaari firo maggol subhanallahi wa bihamdi adada halqi yettore wodani Allah mangural wodani Allah yettore wodanimo embere yew tagore makko nen no gasa subhanallahi ko laabi temedere heɓuɗa jonno sa wi laaɓale yettore wodani Allah embere ko tagi kon ɗum ko jelu ɗum ganda adada halqi embere ko tagi kon fof warida nafsi e ko wela e wonki makko ki fo embere ɗum ɗo fof e wona mo laaɓal wa midada halqi subhanallah wa bihamdi adada halqi wa rida nafsi wa zinata arshi e ko peesi e kammuli ɗin fof kadi hunde hoore mum fof ɓen ko kammuli ɗum ko peesi ɗum fof mi wi subhanallah laawol kisal wa zinata arshi wa midadi kalimati yo e embere kañum kadi ko kommuɗi ɗin winda ko fof Allah no wino en wondema sen ƴetti baharuji ɗin jeeɗino ma ɓuri mum e cankototo koye fof hawtodirama waɗama daha en ƴetti leɗɗe aduna fof en waɗi karambi en windi en wi winde makko nde kanko Allah subhanahu wa taala Allah wo ɗum wawata wadde haysi tawi maayo ngo ɓeyditama wano ɓerɗum ɗon kadi o windi ɗum ɗo fof halanni maayo ngol fof lanni konko hawtita ɗon on addi ɓerɗum kadi on ɓeyti o windi Allah wo wawata windude konnguli makko ɗin womi ko ngol konngol ɗon woni ɗum ngol ɗon no ɓuri ko neɗɗo ukkoto e ko anda ɗum waɗi haray neɗɗo yo ɗaɓɓutu e wi koni julɗo julɗo yo woni joƴuɗo wode sahabaɓe woni womimi aɗayo ka nelaɗo womi landotano ko nelaɗo ko honɗum naɓayno aljanna ko non moƴƴini komi landotono ko honɗum woni bonɗi ɗin e ko honɗum naɓayno yiite womi landorano noon bonɗi ɗi fiyo mi andu bonɗi ɗi mi waɗa bonɗi ɗi wo komi landorayno bonɗi ɗi ko fiyo mi bontito par ce que somi waɗali ko bonɗi kolla andi koko moƴƴi kommoni wadde wi oɗo ko ƴoƴuɗo oɗo ko ƴoƴuɗo ɗum ko ɗum waɗi haray kadi kala neɗɗo landino ene simi waɗi seeɗa ni taw sahabaɓe ɗum ɗo mapinnoɓe nelaɗo simi waɗi seeɗa ni taw min heɓa buyta maɗa ko honɗum woni ɗum nelaɗo wiya ko hunde kaake goɗɗo waɗayno nelaɗo yettimen ko ɗum ɓuri moƴƴude diina kam fof nela sa sallam ndaara alhaali noon tigardi noon si tawi ko neɗɗo mo tinanote juulugol o landike ko honɗum ɓuri moƴƴude diina kam fof ko honɗum ɓuri yiɗede ka Allah nelaɗo makka ko assalatu ala waqtiha ko juulugol waɗi ton fewno makko o wi kadi honɗum nelaɗo o wi birrul walidayni ɗoftagol yumma e ɓey o wiya nelaɗo ɓeydana honɗum kadi o wimo al jihadu fi sabilillah tinnagol e ɓantuko lawol dina Allah ngam oɗo tawno hay ko julɗo no tinnaki e muɗum goɗɗo ko arwita nelaɗo ene nelaɗo ko ɗum ɓuri moƴƴude diina kam fof nelaɗo sa sallam innimo ko birrul walidayni par ce que oɗo hay ɓe andino ko ƴagganoɗo yumma e ɓen ɓe wi ko ɓuri moƴƴude diina kam fof ɗoftagol yumma e ɓen o wi summa maɗa e honɗum kadi ɓe maki assalatu ala waqtiha e juulgol waɗu ton fewno waɗu ton kadi summa maɗa ya rasulallah ɓe maki kadi al jihad on andi fof ko hunde wotere ko ɗi tati ɓe yewti gono kono mo kala e alhaali no ardi noon ino wawi way oɗa windonoɗo e deftere o yewtay fiigo wiyete koyɗi goɗɗo waɗi ka makko o wini mo hoyɗi mo noddina o wiɗa noddina ɓe ndaari alhaali makko karamo koyo ndaari alhaali makko ɗoɗo naka nelaɗo arno ko karamo koyo o ndaari alhaali makko tawi o ko neɗɗo moƴƴuɗo ni ko juulo waktu heno waktu kadi tuma ɓeyni an ko mi yiɗo konngol koyɗon ma ɗo ko wondema e hay hajju neɓa kadi ɗum ko no firlandalan o wi wa addin fi nas
Allah wiino to wa addi noddu ya Ibrahima yimɓe ɓe haka hajju mo hoti mo welti goɗɗo o kañum kadi aroyi tawi alhaali makko no selti oɗa o wi nelaaɗo inni ra'aytu fil manami anni o addi min tan mi yi ɗaɓɓelngol an miɗo noddina ɓe maaki an a wujjay ɓe nange ɓe taƴa jungo o fof ko hunde wotere ɓe hoyde fof ko fi noddingol ɓe hoyi tawi ko finol ɗum sendidiri oɗa tawi oɗa ko bandijo ko andanoɗo ko wujjowo o wi o ko honno fiire andaran mum o inni wa addana muaddinun ayyatuha al iru innakum la sariqun ko suratu yusuf on andi ɓe arno ɓay ɓe eti yusuf etaniɓe o indi kadi ɓe ƴettu ettirgal ngal ɓe watta ka nder poñe ka nder koɓe addi ko bagage maɓɓe o ɓe fokkiti hoɗugol tawi ko faala kono hettira miñira makko mbiri amin o wino o awa sariare lamɗo wujjama yalde nodditonɓe yoɓe arti sariare lamɗo nde wujjama nde hattama ka nde yiyaka oya yalti o inni ayyuhal ir kono wi sedde o innakum la sariqun awa de ko wuyɓe ɗum ko no hatti ɗo women hattike ga sariare lamɗo o ɗum andi min andi ko yimɓe moƴƴuɓe ɓe gata wujjugol kam moɗon o wi o on wujji o wi ko ɓeyni enen si tawi noon mi wujji joni si tawi mi wujji joddini ko on o joddini wujjuɗo on haray ko on wujjuɗo kala mo ɗum on tawa sariare lamɗo tawata dongal mum haray ko woni yoɓirteɗo ko noon nanguita yoɓire fi mum ɓe arɓe fuɗɗori dongal donne ɗe ka tawata sariare nde ngalaɗo hiɓe andi ko kamɓe waɗi kono ayi qouran o gollitirali fenande ɓe wujju kono ɓe wujjina par ce que na kamɓe ƴetti waɗi oya kadi o yaali kala wujjuɗo min tawi ɗon ko wi ko kullu man wajadna aleyha ko kala mumen tawi dongal e sariare nde ngal lamɗo dongal mum ko woni joddini donc ça fait ko mumen tawi donc ko kamɓe waɗi donc haray qouran e feninade ɓe wujjinade ɓe hoore fenade ko wi ko kala mumen tawi donc ɓay noon ko golloɓe lamɗo waɗi ɓe tawi ɗon e sariare nde kaka dongal duniyamin woni ɓe herti e duniyamin ɓe artiri koto maɓɓe kono na on issa ɗo wonde iɗen andi o wino o hotata sinatuma duniyamin hetti c'est mo andi ɗiɗi andi ko ɓen maɓɓe waɗuno maɓɓe fi yusufu donc haray neɗɗo o yo geru o ƴoƴana ko naɓatamo ko aljanna ko o ɗaytana kala ko pottintamo naɓamo e yiite yo wi ɗum ɗo miɗo ɗayte ɗum yo wata wadde ɗum yo ƴoƴa kala ko heɓata gotum o waɗa buyi bunni o waɗa buyi yo heɓa ɗum ɗon tawa ko ɗum woni golle makko ɗe ɗum ɗon iɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu aljanna keɓal meɗen ne laaɗo sala sallam maaki hino e waktu juma sa'a mum ɗum tawata du'a julɗo hawrodirta e muɗum sona Allah subhanahu wa ta'ala jaaɓi nanemo ko tori kon narju an yakuna hadha alwaqtu fad'u Allah subhanahu wa ta'ala wa antum mustaqininina bil ijaba haray tore Allah subhanahu wa ta'ala fewtino juuɗe mum makko iɗen jotto haɗa taw ko o waktu ɗo aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد فنكمل بالخطبه الثانيه في هذه القصه قصه رجل عاش 80 سنه ثم مرض وذهبوا به إلى المستشفى فكان من مرضه ما يسمى حبس البول فشكوا إلى الطبيب وأبناؤه يقدمون جميع ممتلكاتهم لهذا الطبيب لكي يعالج هذا الوالد فبإذن الله سبحانه وتعالى استطاع هذا الطبيب أن يعالج هذا الولد بهذا المرض بما يسمى الحبس البول واستطاع الأب أن يبول ثم فرح الأبناء وفرح الطبيب فإذا هم يلتفتون إلى هذا الوالد ويجدونه يبكي أشد بكاء فقالوا يا أبانا حاليا
كنت تتألم بألم شديد وقد أجاب الله دعاءنا بسبب هذا الطبيب وقد صرت معافى، فلماذا نراك تبكي؟ قال أنني ذكرت أنني عشت 80 سنة وأتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى ولم أشكره ولم تشكروه مثل ما شكرتم هذا الطبيب في هذه اللحظة، فلهذا بكيت. ويقول الإمام ابن تيمية: لو الله سبحانه وتعالى كشف لعبده من نعمه ثم اطلع على هذه النعم لذاب قلبه من ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا باو يترجم الله سبحانه وتعالى مرة ثانية دون الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل من اليوت المون إن إنسان يدعوته موضوع يقول دوبي شافني جالس وناوني ناونا رنديكو دايكو هويتيكو nangande bawle bi mana o wawata bawlude no gasara no woli te pula kabure rabbude don bi mana tay bawle den hino kali o wawata bawlude be ngandi ko nawnare mosude Allah danbe duwat kala neddo kala neno mo Allah subhanahu wa ta'ala wadamma yettirmo sabu welede ko tampere go kono ta nyami ha haari kadi go kadi wono e tampere go si a nyami ha haari tay ko nyamu da ha kadi yanta ne ko tampere go kay o mawdo duuɓi capanɗe jeetati ono e nemaji ɓiɓɓe makko ɓe ngala no okkorimo okkoriɓe feere ɓe dangi mawɗo mourado moƴƴuru nden ñande ɓay owɗo mawɗo ɓe nawdi ɓe naɓimo ko docteur jo ɓe inni haray ɓen amen o sonjiɓe himo wulla wondema haray bawle ɗe ngala yaltude docteur jo Allah subhanahu wa ta'ala waɗi ilini e junngo makko yo wonu sabu yo mawɗo ndikku o junni mo lekki Allah waɗi mawɗo noon hetti hoore mum ɗum waɗi o waawi bawlude fuu ɓe welti ɓe weltani o docteur jo murade moƴƴuru kono ɓe yeƴƴiti ɓe tawi mawɓe no wullude wonni ɗi o wullano naane wi ey baɓen wori jam naane hay ala wullude ni joni noon Allah waɗi hay tine musen ndigi wi min tawiɗa wullude ɓuri ɗum ɗo ɓuri konoɗa wullude naane kon o indi wonama wono hananimi kam mi wulla o sabu nan omi wuuri duuɓi jeetati miɗo dow e nemaji ɗi Allah nemininmi hay mi nawnali sifande ɗo nawnali hay hoore hade musade e mawɗo ɓe ɗuɗi duuɓi jeetati ɗo fof himo heɓude ko ñaama himo mari ka o waalo wo e nder ɗum ɗo kullahata hum ɗo e nder kuntan hum ɗo mi nawni nawnare musude on addilanka docteur jon o woni sabu mi waw hettude hoore am mi heɓi rahatu nafs wonkikin ɓutti mi mana e wimmo sendi wo komi tawi noon o weltani ɗon oɗo docteur jo kon e ko min mi welti ko fi ɗum ɗo ko wi ko mi taw jaka hina ɗo mi handuno weltade hino feƴƴinde e weltaji min wo onon wo tawata ko weltare sabu nde ɗo hunde wotere nder duuɓi jeetati miɗo neminade e nemaji Allah tawi mi weltanaki Allah e ɗin ɗon tawata ko sabu kuntan hum ɗo humo docteur ji wonanimi sabu mi bawɗi ɗo tawi ko ɗum e ɓuuri weltade mi weltani o docteur ji ɗo ɓuuri Allah subhanahu wa ta'ala o wi ɗum ɗo no hoɓɓini ɗum ɗo no hersinanilan imam ibn Taymiyya no o maaki wo sindo Allah subhanahu wa ta'ala ittanino e hijabo e yiino goto kala yiino ko Allah no Allah woni waɗirde fiyake makko no ko woni mo dandirde piiji eno woni mo okkorode ɓay neɗɗo Allah subhanahu wa ta'ala kala ino mari connexion ka Allah mo kala Allah no waɗani ɗum no wuurita non ko arsi kay maako ko heɓay maako e ko heɓete ko fof no winda dow ton Allah no ñan ɗon ɗo pré ko mo wi kulle yomin huwa fisan taw ko ñan loymo e haaju o mara ka fowti wosi neɗɗo men kala yiino ɗum ɗon wo ɗengal maɗa ngal ngal yoseno sabu jantagol inde Allah weltanoɗa Allah ha tawata ala ka hattoɗa weltanade Allah ɗum en torki Allah subhanahu wa ta'ala Allah e weltor nemaji makko ɗi yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗe weltoroɓe nemaji makko ɗi yo Allah waɗu aljanna keɓal meɗen yo Allah subhanahu wa ta'ala dikkinan e nawnuɓe meɗen ɓe heƴƴimɓe Allah hino ɓe yaafo اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك واعداء الدين اللهم وفقنا بما فيك وترضى اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب العالمين اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر اخواننا في سوريا وفي اولاد المسلمين جميعا رب العالمين اللهم دبر احوالهم اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك انك على كل شيء قدير يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك
إن الله سبحانه وتعالى يأمركم بأمر بدأ بنفسه واستنى بملائكته وثلث بكم أيها المؤمنون. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأخيرا لا تنسوا مساعدة بيت الله سبحانه وتعالى. عليك سكتور لأن دين توزر على جولي دمتن من هاتو تلك ورد لون هاتو جين يوبغول إذا ماري قول لك إذا كان يكتر إن شاء الله إذا عندي نوقع fu buy visite hande ɗo yetti golle neka tolli ɗo ɗum noon goto kala e waɗa hoore mum fi sabilillah o marana hoore makko ko tawoyta ko ɗum ɗo woni ko jeyi ko saabu jawdi ma alanina sa sallam maaki woko ko ñaamuɗa landuɗa e ko ɓorniɗa lanni e ko artinanɗa hoore ma ɗiɗo ɗo ko jeyiɗa fof ko artinanɗa hoore ma ko ɗum noon e goto kala ɗuuɗi fanɗi mo mala e waɗu duwa ɗum noon mi torki allah subahana taala yo allah hokkoye mo nafken yo allah suusige nafkugo kañum kadi arduɗo ɓe nawna e allah subahana taala likkimɓe musidɓe men ɓe heɓani kayɗiji men torki allah subahana taala ɓay kankol woɓe jogui ko kankol ɗi toreɓe yo allah hokkonɓe kaydiji nafayɗiɓe yo allah guttinanɓe alhaaliji maɓɓe ɗi maɓɓe yo allah ɗaɓe barke muɗum aqulu ma tasmauna astahfirullah li wa lakum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum yarhamukumullah. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.